ole manao o Ioane ma Iakopo, the request of John and Jacob and James. Is that James? That's right, James. Ole manao lea. E fōlinga mai wa lema na whaatau anau. O te whia tala noa lai lo whina ngalo I nei tae au. Tu mau e muli muli e au auna. Tu mau e muli muli e au auna. Keep on following to serve. Ona manao atu. Ai whai mai ia Yesu. Te lua mawhaia la le ipu leo te inua. Ona e whaalawe lawe ina le au nanga pe ai aiti ngā. Fia au na. E fia muli muli. But when we face pain, it's hard to serve. Tanga il veu pe fast food lima. A wā fo'i o le atali o le tangata. Tu ai lunga le ngan ile tusi lunga le. O iai? O kod na. A wā fo'i o le atali o le tangata na le sau o ia ina ia au auna tangata ia te. Ae peitai. Au auna o ia. Ma fōa ina atu lona ola, ole tongi ola e suyai, tangata e to'atele. O tangata ie au mai lo lātou manao. O le au so lea na o mai malola manao. Na la mana nao I le taunu unga o la muli mulinga. O muli muli. Fia I loa le mea taunu iai le la. E iaia mea tā ua. E tā ua I tātou te whaalongolongo ma whaitau le fionga le atua. So whatever situation you go through, whatever I lau au nanga as you serve, e iai lona I unga. E iai lona I unga. Langa o le manaya ia me ia e tau atu e Yesu. Le ese e senga. O le au nanga le tangata e alu I le atua. Ma le au nanga le tangata e alu I le lalolangi.
Pai mai le tala Yesu. Ea o inai ele ngata tātou na lātou muli muli a Yesu. Au tātou fo inei. O tātou muli muli a Yesu le taimile nei. So not only those that follow Jesus at that time, but us, especially as Gentiles. Leanga lea o ongala nei o tuspa ia pie telea ina pie fese ese ha ima tali tolunga o nu ese. Mai le tala Yesu. Wau tau I loa atu le lalolangi. O li o nu ese. E ali tai I lātou. O e ua sili foi. O I lātou. Ua pule ia te I lātou. O le whai upu e whasfulu lua. Tua ilunga le whai upu whasfulu lua. Verse 42. O wha aie Yesu tangata e muli muli ia te ia. Ile tangata o nu ese. O tangata la o nu ese. Le fia inu I le ipu lea e whai mai a Yesu. A muli muli foi. E se ale me muli muli iai. Ua mua. Fia pito I luma. Langa o nu ese. Leno no fo uma I le pou e no fo I tangata mau lunga. I longa no fo e no fo I tangata mau lunga. Ele fai ngō fia lai nu e sena la tau muli muli lea tua lea o Israelu. I'm sorry, Gentiles. We have to follow the God of Israel. Le ai se taunu unga o tua o Samoa. Le ai se taunu unga. E o uma I se oli. Yesu la le sau no sao I tangata e muli muli a te ia. Matau iai. Langa voi o lea e o mai le wali ia. E o mai male ma fau fa anu ese. A fa pe o la tou a lea sau ni no nofo I o ma Yesu le langi. Manatu fo o la tou e mamalu le langi. Not knowing. E ongo sa I lea. Ono sa I puapuanga.
O ia I loa ai. Me ti ngai le na o se test. O le me ti ngā vo i le au nanga. Lau tala ile. Nge maliu Thomas. Tangata. O le ale mau lunga I fea. Whaasanga lo I le oti fefe. O le ale milionea I fea. Whaasanga lo I le oti. Asui umameu. Le ale poto I fea. When you face death. Wa ese lost al poto, lost al kele o mea, lost al mawalunga when you face death. Ai ala ona fefe I le oti. Ele masani ono sa I puponga. A fai ele masani ono sa I puponga. Ele fina finau fo ilan talo. Alileia mea ia umana ia fo talo. Ati ngā lo le mea pewa. Le ilo epe te talo pe. But it's part of your service. Wa fo ile wa fi wa fai atu. Hita lo ilo watua. La le alfa fine le fai ilon to luo yo. Fetu. Ilo watua. Ia va vena oti. Le to fa fonga te le tala yop. Tau tala mai alfa fine valea. Ia I loa I tangata muli le atua. Langa yo o ai ona taimiti ngā. Ei taimi e whaatanga I le atua le me tinga. E te iloa ai le isi. Aua lunga e tupu I ailo. O le tinga ele sau na te whaaleanga oi. Ngā te sau put additional to your life. E toi whaau popo via. Ai opu mana a sini mana. Lana whanau. Ai le tuele toi whao poposto o rua yopu. Si ana whawhine valea lana o lati le ki o le ako. Ale mole tā ua ia tātou. O ie, langa na malama lama lole au so o.
i le maliu o Iesu. Tana, na utala roa i le maliu o Thomas. E oi leu so. Le mana e oti Iesu. E na sau Iesu e maliu. E whai atu Iesu. O i Galileia e whaatali mai ai. Tātou whailoa i Galileia. O leo te alu o te oti. Na utala nai mo le mātai o sifuru ono. Sau pe telu vai mai. Le o il mena. E sāna pa i le oti a te oe. No vola Iesu ma wha ingoa. Pe telu ai. O tani. A ingolo ia Satan. Isaiah. He followed Jesus. Peter followed Jesus. He believes that Jesus can heal the sick. Fai va venga. Pau ale o me. Fefel tangata. Loti. Evelnai. E ta so olo au ngase ngase. Matalono mo esel me wali lo ma fau fau. O faia ina ala ma fau fau. Ino no fo mai fua tamaiti. A o ye le aso te ai. Ai sa o lai tilo ile hoti. Ma ua fefe ile hoti. Ala u fai atu ia Iesu ia kopo mai Ioane. Te lua inu ia le ipulea, leu te inu ai. Pai mai I mate mawhaia. Ioi Iesu. Ua fōi wa iloa Iesu. Ua amata ona wa ai mai leu so ia te ia ile mea lela alu iai. Fai mai, well, we can drink that too. Le fa popolo le Iesu tala le. A o le nofu fatasi ma ulang. Ele o au eva tua. Malana fai Iesu tala le na langai. O le atua o lai liutino tangata. Mana le tau fe ese ha ila ngona wa na le po Iesu e o le atua pea. O Iesu wa o le atua ana saulo o ia o le tangata. Ma kwa ikangaka. Le ifa tangata. That's why he accept mekinga, even death. He accept death. Pela na maua loe. E Paulo Iesu. Po watalia e Paulo Iesu. Failo le tala le a Paulo. O tui whaatasi. Ma ua makeriso I le sa taulo. Pai mai lo lea. O le melana e le toi ola. A le keriso lea na oti pe na manu maa lo I le oti. Le ola I ata. Melana. Tua pe o le mea fua au so o le fasioti o lato. Nea leanga uma na whaia e tangata I
I so na muli a Yesu. Ia le mea fua le au so. They are not facing death. Lako ke leo whaasanga I leoti, even though they went through all these sufferings. Manaya ia o ina I tātou. As long as we live in this body, we face death. But the difference is we are nailed with Christ in his cross. Mai vaile, ba le koe ola oi. Au ola siampini o Yesu ia ke oi. Lea a leise tupe. E ke leva ai makeva. E vai atu I mea whaingatā I lo a inga po lau whanau. Wan melna e te vai atu lo whaingatā le a inga. Kua I saua mea oki e whaasanga mai a ke oi. And it seems like it's hard for you to fix problems. Ia lea e aso whaingatā so uma. So most of the days and most, you look at yourself, you're not perfect. Ala vat so lau tala le voi le ai. E tua tu lotanga tel pule la a matatulan tala I o u tele ato ato. Ia o lo ki o karinga. Aja, tele fifa longo stanga tale ato ato. O sa o fola tu nona le ato ato e fafanga I tangata. No. We don't like you are not perfect. Go and pursue the perfections of God. Fa longo nei lau fa nau e te tala noa negative. Akile ngale fia o nga kamaiki. Tu sape le sa wa onga. A fa longo mai lau fa nau e te tau tala tu ia te oe. I le perfections o le atua. I le ato atoa la I le atua. Langa. Mana ia le mena mana na o ia Ioane mai a kopo. A o le whaalongo o le au soo. Matala tu spa ia ua wheitai le au soo. Awa foi o lai whai mai ia. Ia Ioane mai a kopo ia Iesu tu whia nofo le tau a nofo le uso le angamale. O te ilo foi ana e iai foi ia e whaafonga tu iai. Te tua tu foi e malau to to. Sale au lal ngai. O kui sa mau ngai. E whaafoma ma whala. Tanga o le whaalongo I ziauso. Nala na le fia.
Langa la latou te vaai ia latou. Fia sili. E fia pito i lunga. O le tā ua i o le melea, tu mau e muli muli. E wauna. Langa a sau le me tinga, e ilo le leia le tangata tu mau i le li, how to serve, kamikinga. Wavo i, e o mai lo me tinga. Vai le kelo l'excuse. O e na le aini au whaanoi. Wa whaanoi mea uma. Te tanga ia tu i lo fale, wa ingoa ia whaanoi. Sa maua lunga lo tofi le lotu awa e whaaiu ia whaanoi. Langa foi wa e le wa e le whaitaua ti ngā. It's part of your service. Le vaenga o le wonanga. Wa tau atu ia iopu. Ti ngā i lunga o le ti ngā. Tau atua. Ai ta talo a iopu i le atua. O oa i na pa i atu i a te ia ti ngā. Mawo ilanga i ai ti ngā e te ilo atu. Ma ti ngā ua pa i mai. E mai lo lea. E malolo tanga te au talo li anga te koe malolo li lo mai. So it's a test for me to face. It's part of my service. Isaiah, leanga o le nofo, anga la e nofo mai ai, e ui aku me kinga. Ia, langa e le ai a se so na muli muli ai Yesu e le i. Ui ai. I'm not trying to scare, to make you afraid. No, no, no. Te le o tau mo fai e wha awhewheo e. Te le o tangata wa fo i tua i no wha sanga metinga. E o ai fai e leisi o lona tala. Palau vale amar. A faila lele i pa i tseme i lona tino o lava tala na wha alongo ai. Pe tira e lungo al Facebook o fai atu tala. Lea u wawa etu nei Facebook ma tala tangata wha ola inga lai fai ai. I feel sorry for them. Pea, tole ai longa lau te iloa. E ieri tau nu ungore, savalinga. Ia le ali, o mana ia lale. Le ai tema fo ia le drama, launga le drama team le nei taia. E te whamanatu mai ai a tātou. Langa ole, o le talinga o sātani le whaalongo i le tala le atua. O iopu o le tangata a mio tonu. Le ai se tangata e tusa maia. E ai vai le level le ko i le ko iopu o woia.
mai loa ia sa tatu mai la lau tamana. Mai le atua na olona ola e le avatua. Nanga vo i e pawana me fa sai le atua ia sa tadi ole ola. Vo i le a tango atu le me tau fa leanga ia utupe. O lo tino. O lau fa longo po me te va ai ai. E iloa lau il tuspa ia mea. A fai wa whaatanga e le atua. A o iopo tangata miota. O lona winga. E o uma mai ai a tātou tofona. We will all face that test. E a matai ona tātou whesilingia pe alo fale atua ia te oe pele ai. E whai ai o tātou manatu. Mo ngalo ia tātou. O la ile vahenga ole. O le ipu tātou te inu mia. Langa fo ina inu mai ai a le atua mai le amatanga whangau whale povi. Ai loa neile le mea na e whanau ai na e whanau I lalo se whai. Pisa loa lau whanau kapungi. Ngā arko ki ngā whangau I lalo le. Pea se mea vo I lea e whai mangao le. E alu ne su e sau kāt whangale kisi mas. E te latu a vali aulo. Ia le atal whalpofi. O matua o le teu unga ia. E una e whapea. Ma ngai a tele sole le whale ngā whanau a Iesu. Leila su e pisinisi si vahenga. E na tuu Iesu I le mea. La so na ngona antu wai oi ol mela. So nga ingu mai ai ai Iesu mai le. Oi le latu o Iesu latu nuu ai. A kuri fafo le vang. Ilo il tala le a Iesu. Ol perfecta e mamalu. A ngā latu nuu malako ai ngai le mamalu ai. La fo uma sani tangata. Fai fa pena. La vimentu spa ia ol perfecta. Ol tala Iesu la fai. Ol perfecta mamalu ale atua. Ai fa aleanga le ai. Ilo ia yes tala e lua. Va ona le la fa matala I ol fenga inga tuai. Le tele io o fa fine Fina. No widows Na telea ai vai mai. A kulia le atua le profeta il fafinge salfata. O le la fa longo uma mai a fafinge o nguo. O Iesu. Vai mai. O fafinge uma fa penga o isala elu. Ai na tuli le atua le profeta ia manguia o fafinge salfata. Mo le kele o le pela isala elu.
e whaamanguia le pela sulia. Nang le mana naia io, o mea whaai loa e le anganga pa ia. I le mafuanga ngā lenga tuli e le atua le perfeta i whawhinge. Alvata. O le tala le atua ia Elia, alua umona u whai whawhine. Ela tu tonu a Elia, o lea savali le whawhinge re kaimki ngā. Pa mai koe pau a leo le luunga, ma whioti loa. Le mena tā ua ia te au le whawhine. Lana whaalongo i le tangata lea tau tala mai. Manga koe leo se me sa ua le whawhine a. Na langona e le whawhine le leo le atua. Tau tala mai le nguto le perfeta. Le ino iaia Nasareta le nuu o Yesu le perfeta. Ai fia le whawhine sa le whata i le nguto o Elia le perfeta. Oana whai atu lo Yesu i mea nai lua, i tala nai lua. Mai o mai lola a o e tongi Yesu i le tofe. Isea, u whaalongo tu, ua maa ina ua, maua e leisi whawhine. Ai le maua e la kou whawhinge lea. Nana whai atu a o le perfeta i whawhine. Ai mai whawhine, te pau a lea a umaloma ati. Whamele tala le perfeta. Alu e whai mua mai se. Ne alu e le whai mena ati whai mai ai. O le mena tā ua ia teo. O le langona e le whawhine. E ave le wha mua i le atua o Israel. I le tangata o le atua. E ave le wha mua. O taimi ti ngā ia mo taimi mativa ia. It's part of her service to the God of Israel. Kena mana ia. Awa o le tangata lea, le pela lea, sulia. Amele tala al tuspa ia. O le tangata lea na ave ia ia lea tualo na lofa ia sulia. Ongor ka malo lea. Ar ka malo lea. La savali ki ngao le pela. E fōringa mai. E leo wa ai tangata i le ki ngā la savali ai. Ala he maua lunga ia ke ia longa wala auinga. O ia pipi ima ia le kupu pe alu. O ia ngā te alu e avele au tau. Nā talvo i lea e. Nā manu e. When sau na manu a mai a whaile tau alu ato i marten titi a wako ken kiki i sala elu. E ngofo ala ten titi ma wa ai le urungali ila. Nga whaapea le anga na manu. E whaapea ken kiki kua inga hoki. Lo mea le pela. Kua inga e hoki. A whamere tala tuspa ia. Kai mi umai wa ai iai. Ten titi tangata lea. O lea lo whaia iai. Whailo i le toa lua o ka malo. Ka
ke manga o ia malolo anga I o il makongu perfetta le makongu. Wa ini stanga tai manui ai lo o langa ala ko through meeting. Ke kau sami ai lo fale ko malinga ulo I makala te kalo mai ka fieva ai aku ngasi ko inga wa malos. Aisha, because it's a blessings. Ya ke oi. Malos sila songa fua so lua so lulo so tofia so falaile. E lata lo ila sa falonku e se le ko inga kinga. They have to come. That's the call. I have to face it. Ni sa ufa makala kung kinga mang ya. I have the opportunity to serve. I thank God for the test. Kala ko inga e oto ai mato. Hallelujah. Ai mai no la tala Yesu. Iona so. Ai fia sili. Ai fia mua. Ona pe tautua. Awa foi. Kala le Yesu. Mai awa foi. O le ata li ia i o le tangata. Ele isau au una seisi ia te ia. Ai. O talavu ia tatara I salamo per talala salamo mta upe salamo selau lau tu se selau. Le eu tau au una I le atua ma le loto. Ia fia. La tala Yosua na faile mta upe lo sulfa a wa uma. Lo wa inga matou te au una I le atua. A sau le atua e liutin tangata le atua fe mai. O kele I sau au mai sisi ya ke. Does that make sense to you? Mai Yesu, o tele I sau au na sisi. Ava mai nga o sau ke au nga. Langa ole au nanga Yesu. Ole au nga foa I longa ola. E kokongi ai ka ua. So olona ti ngā. Lana au nanga. E o fea a tamu musua I ti ngā pe a whai. Na ti ngā e au na I ate oi. Oi le lotu. Pei wa whai le lotu I teimi awa noa tangata. Yeah, e te sau tatu pesi. Oh, sorry, te le awa noa. A pe lotu le atua wha mai le atua le awa noa fo.
Amen. Awa foi ama nui ame umal vai aso. Abe si o lima. Aya na le me ia lele ilunga mali. E tinga loa. Ala na umalo pipi in no foa. Yan fa alua ale no foa. Ole ilota ule aleluia. Ai fa mai aluia, aluia. Leilo. Au ona ia te oilon tinga. Fai o ia masui ia itau. Talu lona alofa ia tau. E pei fōlinga mai. Ole au au nanga lea e man e tau momoli mai Yesu. O se me whapea, do something for the glory of God. Lona winga a e whaia se mea e. Whaia mo le vi inga o le atua. Te le whaia loa mo le vi inga o le atua. Ia wa e whaia mo lo o e asili. Pei lole me voi lea e. E tausia ia el tinata maiti. E wa fo iwa o le toa valu ai leo tamaiti. Uman si iatu lea, si iatu lea, si iatu lea, si iatu lea, whaiane le ofo lea. Vea tuala e luta mai. Tulo waita. Pe mai mauna ti ngā pe a whaie. Mo le vi inga o le atua. Aisea, whaapea o e lauhani e sola e le maua. Langa fo i le watu ulo wola. O lau au nanga e whai lau whanau, le tu ulo wola. Sui e kamaiti. E ala na whai. I le whape ke le ilofo i oe whaari. Ai ala nga whai. Mo le vi inga. Te ilo atu. Atu. A whai nei se mea le, L-E-M. Toi titi lo umasa mol ma aora. No knowing, o le standard e kaun whai ai. You have to lift the standard. All the standard, you have to go through. You're making up. If we take those pain as part of our service, langor meling fai Yesu. Fai mai Yesu yana so. Ai fia muli mai ate au. Au e te muli whaatangata nu ese. Langor muli whaatangata nu ese. E fia piko I lunga. Fia piko I luma. E fia sili. Fia ta oi longa ingoa. Voi manga ya me aka o loka ingoa. Aka magulo o lenga me ta o loka ingoa. Voi le mana ya ile. I loa I tonu o lo a inga lo tiu te le fai ai. So I thank God for Mom. She look after me. Me leki nga me. And it's part of her service.
Ai a whai nei mo le vi inga o le atua. Ai a whai loa e o tangata o le lalolangi a li ta. Mau mauti ngai. E lana, au ngangele au whai pese. Do your very best. Wal whaatanga o a pese. Awal whaatanga whaia. Langa e te tangolo e whai wha le lei mo le vi inga o le atua. E ke la ngongar ki ngā. Te la ngona o le musu. Te la ngona o le fiu. E a e loa nei. E te whaia le mea le te whaia mo le vi inga o le atua. Atu tō whinga o le lotu. E ia taimi o mai la ngona le laulangi. Ka unga whai se kokongi. O ia lea koe whai mai se whawhekai ali i a kākou ali. E sele mana ia o lou la ngona ina lawai oe. The best letter for you. It's for the glory of God. Ai tango ni e whaile le best. E o ai le taimi e ke sawa e whaatingolo e ke le kuai mai. Te le tau ma whai e te kuai se mea. You know, like, you wake up in the morning, siaki ka mai ki la onga. Ke whai aloma e sai. Mau lau o nanga. Ai whai e te kalir ki ngā o le vahenga o lau au nanga. E te ingu iai. E te kofo iai. E te mangui ai. Maati di ai onga e a vaelvi inga. I lo watua. Wele tala Yesu. Nga fo inga. E le atali e le tangata lo na ola. E sui ai. Ono no winga. O le upu lea e manai ai e ta ulisi translation o le rescue. O le lavei. O le vaenga o le lavei. O le vaenga o le nao le uunanga. Me ta o le lavei. Mai le tala a saulo ia tavita. Tavita. Whawhenga e pinginga koliaka. Ai te ilo koliaka e. Makala e tavita longa whasinga o le lionga. Umai o te vai atu. Wa makanga o le mamoe le ngutu ole. Whamai wa o ka moe aku. O le ngutala. O la ua I lima o le leona le mamoe. The good shepherd paid the price to rescue the sheep. Mo le tā ua o le mea lea. Tu sa pe ta umailo watali I ua makua leanga I fea. Come on. Awar kia ia. Wala wale ngutu o le leona. Part of your service, go and rescue. Save your child. Ia sila mai le atua. E ia te oele loto le leo mamoi. Hallelujah. Ua vo ia le leia mea umama. Ma ngai vo lengi makangi e toeangi mea va pena. Te vai kwa I mamoi ia.
Ke fiu wala ko le mamoi ala ya lua wa fo ila tele me ai. Te vai ko lo o tia mai ka linga o mamoi. Wala au mai lo mamoi. Au le mamoi. So le ai ya fa pe ya wala. Le fai la utala le ipango tavo ie to lua ie. Na fa sa tau lo fa tasi mai Yesu. O au sole matua i o fo ai le mea sole. Au tango nei o iste tau fai tau le kala le kam le pautale mai Yesu a e fio i lo malo man tua mai ya. Te lo e le kai ako se mingu ke fai ka wel menga. Saur kali. Le asorngi. Le asorngi. Te fei loa ia i ma oeili. Portaiso. Langa, ti ngā na vai atu le pango tā ua tafe mai le toto. Toi vai atu o le pale lai le pale tui tui. Koe vai a kui le whainga lai ua tele noa mai lunga le sa taulo. A le whai tau o le pango tā lea. O le tangata le whai iai. E whailonga malo. Te le o va ai i ki ngā lai samali ai Yesu. A o leva ai o ia o le tupu e whailonga malo. E le o alu e oki. Ia le whaia ila e paulo le natala. O tui whatasi maa ua. Langa se fel panka. E le tai tangi mai seisi sanga whasosoangi ia te oi. Pea whaila se ki a me ua. E mūlol lima. Apa mai lo ia te eltina. A wapela lau tama whaalonga tāla. Pe whainga tāna e whai atu iai. Wala. A leanga ki talo mo oe. Wala. O vote no fo ma fa e fa pati e sul pango ta lea. O ele si a mio valea lea. A fa fenga ko kangi mai ngi tai mi. Anga ele va ia kwala e okti ele. Sawa le ia se sitali no sa fa keso. I will meet you today. Langa o metinga. Le fa au ele au nanga. Ale alo le atua. Po le atua wa liu tino tangata. E la vea il tangata. Maybe nisi o tātou na la vea i mai ni whaingata. Koe vai a te uia. Na uwa ailo i si o tei lea. Mai fatu. E pepo lo ngutu mangi foma. E ola i le tui. Kone na whaia e le atua le mele le pō ale. Le i moe le nā pō. Ha o lo ka oko ma o kangi ma o whai atu i le atua. Wha pēa u kei loa oe. Ale hai. Now I know. Sau le malama i le langiwa. E pisi o mata malama o le atu. Never forget that. Le ngalo. Wa ui mai le atua le taim whaingata. Ele ngata la vea, ele tangata o lo ai. O le la vea inga.
o te leilo, o ki savali ai fo i mele. Ela le whaela utala lea, a o meu tinga, ke le vai a te au se mai. I e se ala lau rangi o ke iai. Tuta oto tinga. I've been surrounded with the word, the revelation of the word. Sia kaimi e se tautala o le nganga pa ia i lo roto i le upo le atua. Langa ole au nanga le fai mai Yesu. A ole ata li fo i ole tangata. Na sau o ia. E fai masui o i tātou. E melea. A tātou muli muli. Muli muli ma le mautinoa. Tātou te awauna. Langa iai taimi tātou te fia muli muli ei ona o taimi le lei. A iai taimi e fesilingi ai le tātou muli muli. Ona o taimi whainta. Siano, whainga lau langi le lau langi. Anga fo i o lai whaasanga i whainga tā. E se ala whaasanga tangata o le langi i whainga tā. I meti ngā. Mele a whamatalati ngā lau langi. That's their story. A le story a tangata o le langi. E se ala lako wa ai meti ngā. Ua fo i mena lai fai mai Paulo. Na tui whaatasi loa au mai Yesu, e le i whaasa kauloa Paulo. I le sa kaulo Yesu. E sau Paulo, uanu Yesu. Le alunga o Paulo po o sauloi, i tamaseko. Nga whakoa, whakau i mai Yesu. A whamatala Yesu, le sa taulo. O ye Paulo le sa taulo Yesu. Pe yanga iai o le melenga kui whakase malpang ka fo i leanga whasa kaulo Yesu malpang ta. E se ala le va ai ale lalo langi. Awa fo il mena le tau tale Paulo le momoko nita. O le mea valea ia iutaia. Sa taulo o le mea valea. Ua fo i tiro kilo loa le iutaia le sa taulo. Le fasalanga le a Roma. Mi uma tiro le iutaia le sa taulo. Ma kwa le fe kilo iai. Awa le fasalanga le a Roma i ala kou. E fasala iutaia. Va i el tangata o le atua. Ma le mea na whaia e Yesu Keriso. Mailo na sa taulo. Oni. Ana saua sa tani. Avaku i sa kaulo Yesu i avakua. So la ku i o. Me voilea. A saule me tinga. A oi o tangata e ke muli le li i. E te au nei le atua. E ke ilo au na le atua e kaimitinga. E se ale va aia. Sa kangi iawe. E avatu le tala. E tangata i mea leo te tupu le a ingo. O yopu. Ai whasanga yopu i le atua.
Whapea sa kangi. O whapea wole mele maua ile ri ile. A leo te vai aku. Wale a kire inga vivi i. A mata loana tano ia tango ia sa tani i le kingo o yo. Hallelujah. Sau ma le fafine. Fai a yopu. Yopu. O levan tau na yoti. No winga. Kua i ki ngā yopu longa ma. Come on, honey. O levan kau ngā yoti. Mosu loi lo atua. Mosu, mosu. E vai a tūru fafine, e whaalongo tūru fafine. Se a ki le inga kukua maso yopu ki ngā. O mai eia na wo, la wali foi e tolu le. E o manguia yopu. Pailo i le atua ia yopu a ele kakalo mo le wali illa. En au nei le atua i kai mileli. Taimtinga. Ono taimile le iai fua ia. Na whangau markele o mea me o wapena. But most of the stories o kaimtinga. Oi e fia whai tau stala e kere i mea ki ngarkara. E fia mata i se atana le tu i atuava au pa'u laro kama au ku ileaka. Pa'u laro kama au ku ileaka. E ngare waweang ka pe mar kiwi, ka per kiwi, ki ngā makal e sol, pa'u soor kama e. Pai mai fo i oli. Kama le akua, ngā tual whaiam pa'u, ka pe loa. Ai, ma ngai ai oli. Elang muli a Yesu. Ile ngata o taunu ungolangi. Ai te ai ai le me ki nganga ui a Yesu. Le ala inga laku paulo ia. Pai mai tole. Le mele wha wale valea ia iu tai ali. Le mkwa mangui ia. O le me ti ngā ia iu tai ia. Valea ia e lengi. A se vai o le o te mangui ai. Like, matua ese ale wa ai ale tangata o le atua i mea tinga. Ma le wa ai ale lalolangi i mea kinga. Ali em, kau kisam wale whakasi ale lalolangi nge kinga ele, lalolangi mi kinga ele, kangaka o le langi. The difference is we follow to serve. E ui ele me tinga. Ko maua le avango. Tako ke muli ai. Ana avatua ile au auna ile. Lima ka lengi ile au aunga. Male lima ka lengi ile su e mai maua mai lisi. Salau paseng. E kinga. E kei lor kinga. Ira kala le li le kasi ka lengi ngavi ai. A fai nga ila ile kasi. Le kio ale ave ele lima. Awa uno ufapea. Saka kaunga se fai ko a sliding door kakala uma piko le lima.
ai vai se pu foi fa mau se pusi e fa mau lo ko le kasi wai ala ki ala mera ka ngala ki fai ko are you okay wai ana o fai al fa masino e se al fai ko alo le lima e se fai ko alo le lua e se fai ko ai alo le kasi wo foi le to ngale le kasi alu ar kamalenga malo ko le lima ale lima vo ia e alu ai le ai ali liu mai fa pe lua Haleluya. Lona winga e ki ngā lima, ki ngā lua, ki ngā varkas. E vela al whaingor ka larkas. Mai lela e sere me kele ilului. Mai lona ngor ta vela al tasi mai. Lela e ki ngā kele ki ngā ile menga o ki ngā. Mo ngā lo le tasi. O le mela ngā vaku ia keia. O le men ki ngā ile le pos. Mai le ngofo maua ka le. Mua ki ngā le matai o ngā le. A fai e lima ka lengi ma lua ka lengi ma le kasi ka lengi. E varu ka lengi lengi ki ngā ngal makai. E fe mere tasi. O i ki ngā ua e sere ue. Ela nai mana ia i al pe pese vela o fai pese vela tau leo mana ia. Ki ngā inga ia o. Anela mangui ai oe. Ai ava pe o pese am fai mai. E ku mai lunga i o fia siri fia kenge ma mafa mai o. Au e sa ora kala lisi vai ka fia ki ngā. Au nane. Au na maleilo. E iai taimilele. E iai taimitinga. E le maua fua. Hallelujah. Lal me natu atu ele atua i lou loto. Mo le luma na i o lou soifua. Mo le luma na i o lou ai. There is pain. If you follow to serve for the glory of God, or follow to serve to rescue or to save others, I'm telling you, you know how to face death. Nai vaile, kilo mai lolo kia ke oe fefe. E kilo mai lolo makiva ia ke oe fefe. Amen. Hallelujah. Le wingo la utala vai e kakala kulola ako wale se mea. Hallelujah. E fa pe foi le. Ola vo kilo ki apolo le leo se mea le. Lango oe te leo kilo le leo se mea. Ola te kilo i le atua. Na ke saue la vea i oe. Me foi le. Ai va ai foi le si o uso ma se mea ola e go through ai. E te va ai ia te ia i le alofa. Ke o i lau whanau. E te le whai tama whapito. Te wa ai lau whanau. O lau au nanga i le atua. O le vi inga o le atua. O le la vea i lau whanau. Mai mea whainga tau la tua. Come on, let's close your eyes, please. Whai mai ua toe whaa, lua ina e le atua, mea na le ai e yo, po mea na ave e sea i le taimi o le ti ngāo yo, ua toe whaa lua ina e le atua.
langa na tū lava iopu I luma o le atua. I taimitinga. Tatou tū lai whatas. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ai te mina e go through o se whawhitauli, se meti ngā. Whaina whaale tonu ai o langona. Ma leia le upo le atua e hawa oi oi. Hawa I tatou. E ona vai atu. Po le alta li tonu o so o. O Yesu e whai wāwenga. O Yesu e wha malolo mai. E na whaale tonu o rātou manatu o Yesu o le atua. Inga waka uso o Yesu o ia alu oti. E o whaila ia toma. E whai atu ia ile uso o. Le wa umana whaali Yesu ia lātou. So soifua mai Yesu. E whai mai atoma. I don't believe. Unless I can touch his hands and his feet. Nā na pa'i au toma ia Yesu, I lima o Yesu. Tau tala loa toma. It's my God. My Lord. O lo ua li'i la lea. O lo ua tua lea. Hawa lewa ngo muli muli ai. Pete mana o iai, pete le mana o iai. E o mai ati ngā. If you want God to set you free from fear of death, that's a call for you today. Because God wants to set you free. Walau na mo oi. Ayen me fa le tonu lo sabalinga. Me te va ayo yai ole ayo o yai. Esa ule tu lu mo le tu mai fai le tu. Ole me ke le ma fai. Hawo fa longo lau. Hallelujah. Yeah, God to love not.